Obi akwa OB4GH TV, the name still remain above for back up. And there, so you have for rather than my actor, Madame Budjima, a moja idea for Sunday next and there, a radi identity. Last week, Obi commenting on me show, so now I am Yakakra, but may clear the air. I'm a Nipanati as I say OB4GH TV, a Christian dominated channel. Okay, say as ye be the profane to say Fierce Schwarzenegger mon seminar be Google. Me claim say obi kan asem bi na asem ni nko ye ne pese ye react a ye ntimi metena show no so enkasa straight abra wa wo hwe no wonnim asem kura nipa ne kan he enti ne pese utie asem na o kan ye no utie wi a no watie yen side of the story how are yen react to the story enti efia Schwarzenegger be kan prime time nsem ne antena am then we have to come on air clear the air mo bi ehun say asem na wo ka no sa na emani bi no ye enti mesram the clear air ne kakra OB4GH TV we day like God day enti nyamene ama na nko a me ma me nsam nyetenten me wo ma de nyina Apostle Prince Ofori of Privilege to Heaven Ministry General Overseer ha baba na mo akwa ba OB4GH mejo so ewo Yesu dinamo na pome erade adom ofe na dwara o they are looking young and healthy chetie for the start me chia ahwefo nyina wo Yesu Kristo dinamo yes rade nkoso a enhyiram say obe subscribe na wa share uwie so no agya comment ewo ho na rade be hyirawo amen no agya comment on trending issues and then sembe bre na abobaba and semni bi and say adifo ni bi astarte profane words and some tan and some bebre na wo na me ma me pese me bobo so amo aka se ase ye dwane agyawana ase ye mo hu the whole scenario ne be come just one by one na apostle and then na ekoso so for panyina baba betena TV so edi atem se ono de o on platform so a ni enipa na ho tan ohu na na bofo no enipa ne ho tan ohu na na bofo no enipa ye ho tan ana de nyame abode na abo no to nte ho kakra wo ho ne se ozofo se okan malakai ngoma na odifo no dem de pa apostle sem no boy anu boy ki na te okan sem bi wo se esese osofo anu kuta nimdie na no kuta nimdie na ye hwehwe mmara yes efri nanum yes efri se wo ya safo rade bofo wow itimi minim bofo bi a obetumi amansem huna emfrasa yes be pia fri nanum aba wow e ba to so na no nkuta nimdie because as a new pastors now ma beba no ye hwe old ones ne menka o munyina ebim ye discipline because me hwe the choice of words are usually very disciplined but obitimi betena social media no akeka nsem bi he wo me no be bifu and young boys na takum voice nsem na yakeka no eno bi ne na asofofo ni bi yika eno na kire nipa ban a omoye e ba jo so won because na no nkuta nimdie nimdie nso awurade na de ma enti say otumi keka sansam na because we are software yes answer why graphic I we as for show ye kenkan so said the Paul momo otwe koma Korinto asafo no 2 Corinthians chapter 2:3 o say ye krata bia we as for hwe ye kenkan eni the sofo mom betenase na obekeka sansam we enye Malakai say wo say na no kuta nimdie e ba to so na no kuta nimdie tu ze Paul kan sem bi se emre bi ba beduru a abusu sankafo ebeba eti spirit na ekuta wo mo na me hu ne se enye awrade ho insanity yes spirit na ekuta wo mo nye awrade ho okay and na ye nua baba ko aye no controversial person e social media ababa be kan sem bi se emema enye odo na ye hwehwe enye ye nido be ye like respect one ne ya adwene ho ana se o won kire mfufo because o se mema bible no se ye be ware ya na mo ka kire se oba se be ma do ukunu do yere na oba subru buade no ho na de ntine nka se oba so do ukunu me dance an se dia wale tie no yes akoma ne adwene ana e ba behia yes ufiri wabusian uzufiri na busian an se the only free of from ba kokora no obi adwene ne suban enko yes
enti awurade ato ne bo ase na wahyehyɛ se oba mfa ho brase na be ma nso emfa wodo onso wankase nyina mfo wodo e ba to so oba mfa ho brase yes na be ma nya de mfo wodo na ye se be ma ade na ye mfa ne che se ye ni bi o sanity enti e wo se wode no na eba e ba to so won eti odo di kan a ahobrase ye beba ansa na odo nso be ya adwuma na ahobrase ye nso e wo ho ansa kwa je se bi obi ya nkwan utimi fancy nkwan anya nkwan da be ne e be no se pie wata no me ba to so di se bibi be kan ho na aye nkwan yes we fra na we afra eti odo ba na ahobrase ya be ka ho e ba to so ahobrase ba na odo nso aba eti se opese wukunu dɔwo a ɛwɔ sɛ wo di nkan brɛ wo ho ase so ɛno na bɛma bɛma ne dɔm bɛyi ne ho man bu wa sabi ne nsɛm yɛ sɛ ne bɛma no obense no start control no me de me mpɛ bɛma wona na da bia yɛ lazy ɛna no keka kasa aka no for abusive words ne ne ma na kyerɛ no ti sɛ a no bɛma we de kɔne kɔ yɛ aduane no ma me kind of ne ma no how do you see it e ba to on say oba asantefo nwoma ne trade nyimu nso also oba to tua etwere be dem oba wote se den kra e was oba fo oba because obai e pa to so ye yi wo free be me mu oba kasa na se de wo be ma abrabom ye de oba se de nyina ne se ono obehwe fi yes efie sese se awale ankasa na oba de yes se de enti ne yekoye oba ho ade enkoye be ma ho ade awale ye oba de enti obi for on say o YouTube channel ya wo de enti hwe ni yi pa eto obi ade ne de bia no so mi betom na se ade na nya de pa no ma de yes eti oba na siesie be ma yes so on efi asede no oba wasede wa walim wona wo siesie be ma wona wo hwe fie ne so e bato so ya wo de eti fie wo nyina ya wo de yes eti sade ade bi ya wo de wo mobile phone wo use kura no e say dey o see use no o krokro no so na wo pepa wo kakra bi no as san housing eto oba na wa asede wa walem so no so be sa be ma housing da bia na sede wa warem se obese sa be ma housing ya ma me bia ka asemi na apostle e pese etie asem na ya kasa fa because afuto we koma ye nua ma ne nyina obi antie bi nua ba tie me okwie ni bia ni hono ma obeto se kan mu no sei eda kwanso fom kwanso a wonfa nanso sasi kana na ehina ye dada sei obeto se we da hono ma obeyi ato atwene nchen if said you be kan say ade ede ye be pira obi ne wayi ade ato nchen be tu for say ene na ya be ba wa ena wonofo ahyehye kama skin ayefefefe ena se na wo shape na yi akona etina we say ya some man na nko mu hu say yo mo be fa no some nkofo na hu ni say ya you you up to watch me so ati so ya mpadia aye dada bo abla boni na wo wale wo na no wo mantenase na wo nyini a wenye ohwefo me da se apostle mami ase monte hone se kwa semro afutu no wasa wi asa bie ni anga nyina wonte hone se me da se papa bi pie bible mu an e fe ne yedidia Solomon oyo obi a ema de yen aye nim se de na Solomon ye na Solomon na ase ye ne de sofo yes op enti o sha se fa free mo frabrem kosi mpanim to twerɛ asɛm bi yes wo se abrante ma wo yirim pokua enso wani dada awo yirim pokua enso wani da na chese bire bi bedu a mpokua no ebebre yes enkura no be na fa yes enti on say papa bi a your friend say Isaiah o try asem bi di mai Isaiah chapter 47 yes verse 7 wo say awuraba tu ka so be ya wura kosi da awuraba o ka say obeye wura kosi da onya wura nkosi da wonya wura nkosi da ibata so enti ahyase wo won sa na wiye nso wo yes I say ka wakoto ka mo no ene esiwa da bia na wutwa tire ho na wutwa engine na o bloblo bebe kaka na ye na da ya we se engine kura do mfuturu ne wo mu beso be blom bi sa na abrabo ne ti ana sa pepepepe on say ye wa najo ana ye wa anopa se wo hwa ayi a akama mu ankasa yes koko
awi okoko pato tambe pa na edi no edi na anopa from be 6 corner pato so yes ana omo wade bi a eye kosua ya te eno si edi na nwumere Osafo one said their life in the city yes eti bere bi a hye dia ma bibi yes eti nei no sa wo ho ofa hweye na mu ani na ho ne chena bi beduru no onye saa yes me pato so said the city eti ma me na futuo no ekoma enketesiafo omasiso yes se nei no ade bi a wo ye no hunu sa chena ebe against you eti wo sa onye ani da ho amen was so near that my menasem no kind of touch my kuma pan. I think says yenya motivational speakers like this on social media. Na se bi yenkon ko tie fia so asnega ne na agrada monsem ene nsem akase no omo kan na mayo say na enka the Ghana will be a better place to be because on my Ghana we need people like Apostle Prince Ofoli said obe omde nyansa de kire se bi bebre enye da bi e betena social media ne eka sabi uni what this what that and I do level with the say what send link kra ma obi na o he no hu some particular people be picture say that so na hyper ba o se bra me san sem hunu bi se kwa me mpati o aden na o man Ghana ye dane ye man no nyansa man no ama sabi ya beye akohweman because ene no wo de ade papa kura to a evangelist apostle wo de ade papa to kura obi ahwe wo de privilege TV ko ho wa wo hwe mo de go to privilege TV say o kwa hwe nyansa ne me ho obi anko but ubo hu say channel bi a me pese mebodi obekọ no 1 million view obehwe no sebi nyansa sem bi ene ho na ye de san kwase asem we nu ewura ho na yetie sebi ne ma nyansa ni ma ebeye den na oman akoyie wuntie nyansa asem wo pese oman ni koso yie ye de anibre nyina as apostle ye de anibre nyina akosi president so ne mbusa se president nkwa na oman no be ne yie pacha on se Paul try asem bi koma Roman asafo no Romans chapter 13 verse 1. Yes. O se ye nyina mmere ye ho ase nche tumi a ewani mu nam no se. Ase. Na se tumi no ai wo na awurade. Yes. So ana de ama no. Ade ba ko bi a Ghana. Ewo ho no ma eti aye pa ne se. Ye mpanimfo no ye mfani die ma wo. Wow. Ye mpanimfo a wo ma yi mu so. Ye mfani die ma wo. Ye didi o matem basa. Wo ha be so be social media. Especially media member di Kevin Taylor no wa Lancaster sitting president of the state o man bia so emu ne panini no enkoso e yade ha dwene papa yes Ghana yemfa nidie yenkasa bia enipa ne ye bone a yenka ba ye wone kwan yes enidie ankasa unse Ghana no akoduru pempenso obi se obi atere so obi a ye de ope ye mu asofo papa yes so enipa etimi soliti asofo a ewrade nwosra won so anu akonde the reason is asofo ni binum susu aye ye niam bia mana ye tantan to the sense ene sofo papa kra ne namo a wunhunu apostle ho ye nyame adwuma kan ubonse sebi manu gusum na so se mekasa na amfa ye amfa nchen because mpanifo ubonse sofo bia ono no wagimi bi ede nyame the supreme no kase ni din no wo de mo hwese me amigina wo de me din eko kan asem ma meka say what defame me intimate you for defamatory of character na how much more about the creature ne didi agoro so for timiti na kam no ka nyame yi a kire me say susum yase no billboard na e ho no me hu say wadane no politician bible mun sem na wo say omo ka no bio now no enkom se no enhye manhiafo bio politicians so for timiti patapa bio na mebusa mo se asori dem na owo ho no ensori ma na omugu ho no o maba ne na se omu sufra awrade no ntinya me ehu asori be bia se patapa obete dre ono ho nsem no ho e de ntia opefe papa na an se ewi ase no se bibia nkoka papa enye dre se empanimfo no so pani dia yes enu obua yes e wo so omu so di nkan bu the supreme wow na chese e ranking no sanity enketwa ni bebu akase no na akase na bu okokuruko no on say ewrade kan sem bi kire Jeremiah se ko ne kwase ohene no ohema ne se obetena gwa no so a omre ne ho ase enhyeme ma ewrade mase na manyi na nim onyama botere
eti ohene bia na say president bia na nim onyama botere beto fom no eno na ma nkwala etumi yes etumi nya kwan edi ohun agro because certain president no certain president be ko kasa o show a program so na no apa our economy no ka our economy na ede obi aheda edete our economy no obi di ayanyom enye o asa ya tra ze ya tra peto nti emu se ehun se reverend kasa na o kasa on say o hwe bible mu a old testament ohini bi obetana so bia no d4 nenenam yes e ba joso on yes ene no omo na etufo yes e ba joso on because Christian council no omo wo ho no omo nkasem etinke betumi anka wo senka president ana panini bia wo hini bia wonya sofo ba ko a obata no wakasa no so omo nyina no mo Samuel benne no David mo obetena ho a asase nti nka obetwa be triplot bi ama sofo se fasi aso da wa hanti ene men no cry because nsase no nya bi sanity titese pa de ne be yama saa buhehe buhaha ya abai because over social media and then mete ho na Captain Smart otwabo Kennedy Japan but o hwe the angle na Captain Smart so dey bana asem no nka eya futuo but the way o kasa kire panyin na anu wodene mo se your friend say Achimota Forest ya cheche e no ma say o ma starting a trend o mo dey kan say Ghana Sir John Well no within him Sir John Well no within him obi frame but obi for akwa tie well na am say well by was Sir John Well no oh and am say ade o say Achimota Forest no so mo twitwa we dey terrorist we dey serious na say wo be kan bi afa ho a nka wo dia ne say nka list wo be kan story na we dey super pa enye ade we na ama ese no Ghana obi atwichi obi no okuno yes oh because ese no eni die because who dwane akoto police ni a ono oje bribe na eni monyam nyina ase me ba to so o ko soldier o ene soldiers affair na do before complain ese o mu nyina age bribe bebre oh enti ese na ma wo man na ni adane abutu enti Isaiah chapter 24 verse 1 they me power apostle no they me power no on kasa ni se o ka na bible mti uba na person attack na ni e peja bible na to na so nyame asem na enie tie ndeko Isaiah chapter 24 verse 1 o say rade sa na manadampan o say assassin dane ani amanadampan owi anu abosofo apete na be ye o man no sa asofo akoa be ka se ne wura na Francois aka se na wura obeyi asase ne pasa no afom ne pasa afa enti Ghana asase we die se ya afom afa yes se ye mfa ne die mampanimfo nso ebu enkwala asofo ni ho tesesesei ye hu ba bi ayenye Ghana asai madam for video cows me to for Ghana akwa kope no boy kura bi adin Ghana na da hade enka ho ho de bode ni nkontomire ho ba hade unye bi ntini firi so for ntefutuo be pa na ade be ma obi o hwe bia on how o see handle on social media especially the ladies no obi tim betena social media na said especially TikTok ne me man no madeja ene omu awrowro mu hu ne kind of niema no esusuanso be na wo so post to sa nudity ne niema no eto abontene ma the whole nation ni na hwa esusuanso be na wo so me pa cho spiritual mind na American the reason why me be say apostle Koshiwe no we a very spiritual man of God nyankopon nsa won so omunim hunhum nsam nti se ye ka asem bi na ye hunhum asem na wa ohwem wo hu the implication of say ode wo videos wo pictures ene wo niema bi bedi agro on social media because omo hwe wo no enye obia na wani kan and know the kind of things na implications on reverend am say look asem bi say suntudia sa word we no eye asem bi emu odu papa ti se duabo wo se suntudia ne de beba yes na wo enam so beba ne due su de duabo e ka cho se dia ensam ewo mu no esene se obi di kosi abofom me ba to no de se se agodina ntoa yes enti die enoma wo de ba anse James Kansem bi se obi susu se wo nyame somni mapa na wa hena no so a na ti apostle person o kire se obi ko fa trend bi betra social media na obi a follow a
enam no so se ono na de saa de ne ba enti no ehun susuanso no ba be dua saa nipa no so me da se me matwe abrantie e de na ma awurade yes ma wie madwuma ono so nipa dodo a obe sachero mu nyina no abedi ono so achi ebedi na ti a menya ho emfaso na sa say chain ni bi na sa na tie obi a obe fa papa yi ase bia sachero bia no sa be fa ho e ba me ho yes eti sa na ho so ko kan sem bi a enim okwa wuro wo ho ko to social media yes enipa dodo e be fa so ahwe ase bia ho no me nso e bi ba so any ama munya very careful obabi wo a woto wo se ne nana na ebe ifo no ye ne no ma ne nya wo obabi wo se mabo mabrabo na be me nka oba nko be ma mabo abrabo a me hunu so ma yese ya me hunu so apostle me hu se ene mabu wo ye very careful with it apostle na akasa enti onse na o ka afia asem kama pesa obebo afia asem na odi atem no na mbo sa asem no because na obi antie asem no because obi kan we say asem ba na say wa ma many panenti a e be say like wa saka pomam no wanwe me no kra na yesa enye de to de mumie nkotie afia so asnega mumie nkotie afia so asnega asem a o kan mode le selam ngai sa so ju bawo mumie ntie na me ka se kumasi me chira ka sa chira mamre etete ba enti munye ni de bia munye ni de ma asante himana kasafisa and I'm surprised the National Communication Authority is not doing anything about it. Apart from saying I'm afraid to or for no kasa about radio so and I say just say e kumasi nti mu ni say Ghana ho e client come on continue back indecent communication mu be wrong with it 1 p.m. every 1 o'clock now true what is saying and another court is saying and all the sharing and no share akola person then the court question the young akola true every day wall because this is how we communicate to them in front of toma yen shana tadie sebi asante kasa ye wodi enti asebi wo debi for trend sema me phone pen for be trending tino and nano asema sit na say hi no di me no didn't say wo me che no didn't say ready true no ta free me kasafin National Communication Authority apostle seven no afia kana no do kakra eti na answer OB4 me say oh me penipa o person ogini din a nka ya fia Schwarzenegger yes because I mean obi na kan sante now so na kan me mante wante nso wo ka wo kura do ma asem na be trend ya ma eti ono na person trend on say the life in the city o kan Genesis chapter 11 wante na de o ye say obi na akoto amaniem ene nsem na okoto mu no explain but we de obaye no obetena na wo de nsem na ya kan atwam no ayeso ohene bi akodidi ohene atem na wante no akọ na nanane mo sinana abrante otwa na otwa bo wasi witiri so wapampa so okwasea we say wotwa na ma mpanifo na akidnap washo enti on say the city Genesis ne say ha dia me perio Genesis chapter 11 verse 1 wase nkrofo bi kan o madwene bom so o mo to abantentene yes na akwakoduru nyame so na o mo di age wondin na say o mo sida na akoduru nyame o no mo di age o mo di ni nyina ne say o mo de age wondin yes eti say sa na abeto sa na ewiase say akoye yes bi abeso o gini say ewiase kwa ewie ya won eno me sisi dada ni nyina beba amane amai be ko nkrabo na beba dwamansam ni manema de ehunhu ye ni nyina beba tiwem no mo so mo de ji o mo do ma dwena ye baako ene Ghana ni wiase nyina dwena ye baako social media yes beba to so obia person o trend yes no de ji ni din we ni say hon so na awurade free suru duru be hwe o man no be bo mu nyina hweten ye eti mena ni kwasa ya na je say Yankopon ne maye no oba na say social media na aba ye no ho one way bi a the unnecessary trend na eba about on say the city yes enti sa pepe na tie sa nsem we nyina yenka no
afidie so yes yanka obi aka ni kwa sa okran so wo be so ka na futu obe nso na ade be ma antenna am so program so ma betina program so na nko bi ni ku enya program wo mu ba be solve ama no na one ne da wo ne sa be ne nema eno de ni kwa sa wo ka ho ena so ye ne den so wo ne sa be so ye ne den wo ne sa be enya kra one ne da na obi na obi awo a me pa acho oye den oh eti wa anto nyum no ba so nya nyum no to ye ojira no oto dum baby kaafo ana kra ne ba eti one na wo enipa bia nu se de ye ma wo ba na enipa no woni ti wo won sen ni sa no ma no enye na ma me panyina betena ho na obi abekuntu ho san na odi me kuntu ho ana enye e was a cutting off enti normal way na esen kola no e pato so esen kola na ese Ghana ama Ghana ntimi fa ntoma panfra na mpanifo woi anti ontumi nsole we munyina wo se mo broko mo channel e pato so because enoma na mo ba no ano ese as a social media na say oman ne sene all other ayini nyina ho oman ne say ese oman ye ni seed bia ye fruit no ne asere no ye kwa kofa seed wo ne de adua ye ni nchirima aduaba na ye be di ne de bi adua no ya se aduaba ni ye di ye ne apapa abanu mato apete nti na ye di wie ye no ye bi se ho se ye benya aba foforo ben ene adua because unya fruit na wa nya seed na enua we di wie a that's a comsade wa unya foforo apostle my last word na ye end the program enti empanimfo wo manyimu a omo sorry yes esenso ye nte asofo nka sofo bia be sole a eye ne yonko sofo no be ana oba be asem ni ogwaka na asofo ni bi so bomakutia me de ti bomakutia o tete no bomakutia wo nu say wo D4 Samuel pia oba no man ni dwane nti wo kan za yo sehwe se de Awurade Nyankopon sempa kafo onante be poso o na sempa bo asi ye fefa so wo say D4 Isaiah apie no oba Jeremiah mo oba no mo de kokobonsem yes o mo de nkranhyesem yes ana eba Ezekiel mu pia was me de wasi Israel fie so yemfo se bo o man no kokko o mo de kokobonsem ipato so nkranhyesem na emu se ye de wo mu e de ne de ba ye pie se ya patapa na ebe wu Awurade se patapa hu a ebo ni wu ye no me na me kan ye ipato so se ade asofo ni nyina ye no nsama o mu ye nyina maben bra me na maben se asofo gina Awurade anam wasase so hwan na ekoma mpani anim akwakotu ne fo akoka bibi a kire no ohempon a wote na egwa so hwan na esi ne bo pampan akon ho se enya Isaiah ne ko ohi Ezekiah na nyame ye kire me se 11 no yifiri wono man ni yehu hwan na ekoka obi ankoka no anse nyanya obi timi boss nyame yi kire me na ex president so efunada ka enum ena na chef flowers na efunada ka president ex president Mahama obe da waswa na je so obe so chese ono obe wu mprenum we nya di ye nya nkom se e ba ta so hu na se chire nyina ne se obe wu asole mprenum baba ayama ze na YouTube ze hu kwakwa do bia buyi pete buyi entintan cross ye de are wahala aba ayi obama mwenyi ze esuro mwenyi e de ere ko so say no gisi e ko fatete atempon no yes kwase asema nka me pa no aka ade a ye betumi aye ebeboa pa eno no because they say the wiase we na da ho no de say na say the battle so say yanko gina tete atempon no so yes me say Christopher bebere beyira wow because enoma e kwaso me say so fo bi apese ogine di o social media yes nti obetena no atobom wo se sheda tobom ni trend enti sana akoye enti Awurade moye still on before GHV any Apostle Prince Ofori of Privilege to Heaven Ministry ewo Jache Adam Papa o kwa na so dan so de nya yira kwan o udru u be fro Adam Papa people na to ani on your I think say o kwa yo on your right on o kwa yo on your right means I say we need on your right we say o kwan ho pe we say so dan this yo mumra nam ne mesum
atorofo no pese o kata di nyamefo no nyame adifo no mo ye kan no but there were true men of God were indeed and one of them before GHTV and promote fake pastors biawa yeah there who say nipa na wa buy na so no or good reputation because the station itself and also dignity is at stake and I'm campaigning say Apostle Prince Ofori one of them some of them who born and baba be tie nyame adwene na manya nyame nsem pani bia tie nam de abom ntana enye se o kwa so the miracle nye miracle se miracle ba wabra boma e ma udi yi but emfo adwene nkosi se miracle nko na be ma wo yi ko ne ko nyame difo kese ho ne ko tie nyame adwene se de be ya wo nkwa da che no kwa obenya ba bi de wo tiato the name still remain above for back up that's a number 10 bye bye.